Sreća je danas stigla u Sombor. Koalicija Srpskog pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije je sreća za Srbiju na predstojećim republičkim pokrajinskim izborima. Zašto to tvrdimo? Zato što naša koalicija ima dijametralno suprotnu politiku od one politike koje je Demokratska stranka i Srpska napredna stranka vodila u Srbiji zadnjih 16 godina. Sve ono što su oni davali stranim investitorima, sve one privilegije koje su davali strancima, mi ćemo davati našim poljoprivrednicima i našim privrednicima. Naša politika će biti politika koja će srpski interes staviti u prvi plan. Zato ovde danas u Somboru želim da poručim svima da napokon imaju za koga da glasaju i na republičkim i na pokrajinskom nivou, a takođe želim svim građanima Sombora kažem da izađu na glasanje, da ne ostanu kući, jer svaki glas koji se ne izađe na izbore daje se trenutnoj vlasti u Beogradu. Takođe poručujem svim građanima Sombora da imaju prilike da glasaju, da se moral vrati u politiku i na lokalnom nivou i da zato trebaju da glasaju za koaliciju u Somboru Demokratske stranke Srbije, Srpskog pokreta Dveri, koalicije Bolji život i Narodnog pokreta Drina, Dinara, Dunav.